Na startu je tim Husnjak Narod opet, Konjički klub Zagreb, u pripremi startni broj 3, Boris Tomić. Za faze. Ne, za prošlu. Za podne sad ne zvoni. Tim Husnjak i Rodopet završili su parkur bez kazanih bodova. Na startu je Boris Tomić, na kendi Konjički klub Garestin, u pripremi startni broj